Biag Ti Tao. Hello, gagayang barumanan nga episode ti may patangatang diti drama ang Biag Ti Tao diti YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Ngam sakbay ti amin makablawa mampay da Sofia ken Samantha from Arlene Corpus dita Panike Tarlac, daed Turquesa ken dagiti karuban na dita Barangay Minabang Ilagan Isabela ken Jomeric Cabarubias dita Riyadh Saudi Arabia. Kaya titayntay nga rudendenggan ti episode 410 dito'y drama tayo, Biag Ti Tao. Mapana ko, nanang. Awan ka di tinalipatam, ami. Awan, nanang. Kita meter aramidam ijay Wan, nanang. Awan pagdanagan nyo kung nalang arudon. Agsingsingput ka ijay Idi pala kalman akas tati bagbagayo. Awan ka dit pa nagtalak yung kanyak. Palagiplaeng anak ko. Nang runa katbak ng tiagbalin nga amom. Amangan no aramidam manen tijak kayat. Saan man natilay palpalagipyo? Napalabas lang arud dagitan. Nagbalbaliw akon. Dakkel magayam ti balay da, madam. Nalawan to at idalusak no kwa. Pasensya kan, ani. Adda lang amin na panak. Iso ati driver mi ti binaon ko anang sukon kan ka. Ay, okay lang, madam. Tinapatag. Safe and sound na si mangput da tao. Nagmerienda kan? Nalpasin, madam. Pinagmerienda anak ni Rodela driver yaw. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ti silad iti first floor ti agbalin a silad mo. Isurok to kan ka inton madamdaman. Okay, madam. Agluto, agdalos, aginaw, aglabakan agpalingke ti aramidam ditoy. Dua kami laang matkit dikin ni papang asikaswam. Okay, madam. No may papanmat ka dagiti appliances dito'y balay, agsaludsod ka kanyak no adda saan mo nga ammo, tapno saan ka makaperde. Nalawag ka di? Wen, madam. Kastanto teramidag. Ala, sumurot ka nga rodan kanyak ta isurok ti silid mo. Inton bigaten ti panangrugim nga agtrabaho, tapno makainanakamat. Manu nga oras mat ti biyahem. Welcome to JENA ALMOITE DRAMA. Italang anangalad madam iti babaunan da ami. Apay, awan ka diti sigod na babaunan da? Awan, baknang dangag paiso, ngam isudat aglaba, agluto, ken agdaldalos idi awan kapay. Italang anangalad da tabisi ni Madam Carmen, ken saanen akabailan ni Sir Mario ng aramiden dagita. Ay, nasaya at nga ron natap na ang damo pagtrabahwak. Una, Nabayag ka dito yan? nasurok nga upat atawan kon. Ni tatang ko ti driver da ide. Ngam saan mo tin akabailan ni tatang, iso asyak tin sukat na. Kasta iya? Magustuak mo ti sweldo dito'y sika. No may papan iti sweldo, saan nga imot da sirken madam? Ammo da nga mintiriga ti trabaho tayo. Iso anagasat ta, tanakatumpong ta iti nasingpet nga amo. At daman madlaw ko iti katulong tayo, anak ko. Anya day ta, papa? Kaslad da mading nga ugali na. Saan naman nagisam? Da kayo kit di mo. Seryoso la siguro ti panagrupropa na. Kan adamot impakita na barangay kan police clearance na, papa. Iso nga awan nga rod pagdanagan tayo. Sapay la kuma, ta saan to nga agaramid iti dakas? Kumpleto ti dokumento na, papa. Iso adi kay kumaagpanunot iti dakas. Nangyagak iti groceries para kada kayo, nanang. Ay, agyaman na ka, ima, anak ko. Kwarta ni ami tinaigatang kadagita, nanang. Amay. Ni ami nga apuyo asino kumapay ngay. Aywan. Apay dayjay. Nalipatak matan. Adang arod ang trabaho ni amay. Adda, nanang. Isu na laeng taadayo ti ayan na. Nagabrodan. Saan, nanang? Katulong ijay syudad. Ay, kunaklano nagabrodan. Di na kayat ti agabruday jay, nanang. Anya nga iti plano yo. Talaga ka di adiyo kayat ti agnaid ijay patad. Awan kadwayo ditoy. Awan pa'y kaaruba yo. Agawid tayon ijay balay.
Hindi mo man ipapilit ti kayat mo si ka Emma. Dito'y nga rod mo ti kayat ko pag naadran. Wen angam adayumet ditoy, ken agkabaw kayon. Anyang agkabawa sa asawam mo. Kabalak tagbiag nga orewan kadwak. Napigsaak pa'y mat. Adayumet ngamin ditoy ayan nyo. Sapay awan signal, ken nasken amag na iti mano nga oras. Angam no dito iti kayat yo, awan maaramidak di tananang. Saan kun nga ipilit ti kayat ko? This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Sir, anya nga oras ti check up yaw? 10:00 manan. Agrubat tayo nga roden? Awanan na lipatan nyo, sir? Kawanan. Titulbag tilugan nyo ngay, sir. Aywan. Adda iti drawer iti silad ko. Inkaman alaan. Ne, jak kayat, sir. Amangan no adda mapukaw kat siyak ti mapabasol. Sigagid timat. Adda pa nagtalag ko ken ka. Mapagtalkan ni tatang mo a driver mi ide. Kat patsyak akas jay kamat. Alan, inka kid di alaanan. Okay, sir. Mabitlaan nga ron. Uy, Rodel, nakitak mo ta si Murk kay ti silid ni Sir Mario. Wen, tayo nalak ti tulbag tilugan. Kastaya. Ay, anya nga oras sa malpas ti check up ni Sir? Ay, jak mo. Depende no adda man maure a laboratory na. Ay, ni Madam Carmen ngay. Anya nga oras ti panagawid na. Di na imbagaken gaya. Saan nga road? Oras jak, jak mo. Awan mo't nadakdakamat na kanyak. Apay anang saludsod mo? Ay, kwa. Tapno amok, anya nga oras ng timpla kiti Diyos na. Agtimplakan tulangan no sumangpet. Wen matkit di, Sige, panahon ka pa. Agur-ureng aminin ni Sir Ijerwar. Sakit 10:00 ti appointment na. Saan mabalin amala daw kami? This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Idulin ko na imbag tirelo kan bracelet ni Sir Mario. Ay, sigurado abalitok dagitaw ya. Maila ko kiti nanginan no kwa. Ay, makatawan ko makidin iti trabaho. Naala kon ti panagtalak dagiti amaw. Ami! Ah. Ami! Ay, ni Madam. Ay, simang po magayaman. Ay, ilambang ko pa'y laang dagito iti pandagtipungan ko. Isiptik to laangan no madamdama. Ami! Ayan mo! Ay, umayan, Madam! Ay, Madam, ati pa nagdalos ko, Madam. Simangpot kay magayaman. Kasangsangpot ko laang. Taylugan nyo ngay. Imbatik iti repair shop. Nadadaelan ak ngamin. Ay, isumulajak ng nga. Kasano ngay daytan? Agkumyutak pa'y laang Ami, ituloy mo to laangan ti panagdalos mo inton madamdama. Agluto ka pa'y tamabisina. Anyat sapsapulin nyo, papa. Ti bracelet ken relok. Awan matan iti nang idulina. Anya? Tsak mat nga minan nakita iti silad ko. Ni, ayan na kumangay. Amangan mat no insuot yu, idi nagpa-check up kayo. Saan mat? Wano saan, amangan no na misplace yu laang. Saan Sigurado ak nga iti lamisahan iti silad ko tinang iti swak. Ay, jak mo papa. Awan mat nakikita. Amangan no tinakaw damatan. Asino kumatimang takaw ngay? Nabayagan da ami ken Rodel kada tayo. Ken italaang anapasamak ti kasta. Kitaan nyo iti kabinet yo. Amangan no adda ijay. Anyat ibagayo, Madam. Huwag nga ron, Madam. Inayaban da kami, mat. Damagak la kuman no adda nakitkita yo a bracelet ken relo. Mapukpukaw ka di, Madam? Wan, bracelet ken relo ni papa. Di na kanumutan mabirukan. Ay, no siya kawan amok dita, Madam. Oras siyak mat, Madam. No kasta nga rod, amangan no na misplace na laang. Ti CCTV iti silid ni Sir, Madam. Amangan no mabaling nga i-review day jay. Saan mat nga rod nga agkuri dayjay, saan ko pa'y anapatarimaan. Datayo laang mat nga upat ti adda dito'y, Madam. Uy nga ron, Madam. Asino kumangay ti mangala. Ang mga no naragrag na, mat. Barang mabirukan ng tumat laang sapay nangina dagi jay. Regalo ti kapsat ko jay relo. Jay bracelet,
Regalo day di mamaidi si Bibiag pa'y. Barang mabirukan nyo pa'y madam. At dapay gayam sentimental value na. Wen nga rod, napatigla unay dagi jay ken ni Papa. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Dito ni blouse na nang kan dapay sandal dito. Nay, sa anak nga agus usar iti kakasta anak ko. Tapno mapadasan yung matagi suot iti branded ako nada Nangalaam mo't iti branded a blouse kan sandal. Ka syempre ginatang ko. Adda kwartam aya. Ni nanang mo't. Adda kwarta ka tagtrabaho ak. Awatan nyo kay din. Para kada kayo talaga dagitoy. Hello, madam! Simangpot ka din iti lugar yo. Wen, madam! Apay ka day! Damagagla ko mano ayan ti stripes a blouse ko. Tay impalabakan ka ngay. Awan dita kabinet yo. Ya, madam! Awan nga rod, iso ko nga ti isuot ko, tada pa panak, ngamjak mat mabiru ka nan. No, awan iti kabinet yo. Jak amon ayan nan, madam! Ay, ayan mo't nga taday ta a blousean aya. Lucky charm ko ngamin day jay. Kita nyo na yung bag, ma'am. Okay nga rod, bye. Bye, madam! Ay, nadlaw na pa'y gayam day ta. Kunaklano din na madlaw, ta adumot tibado na. Oh, day jabak nangan. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Kaano ti subli ni Ami dito'y anak ko? Inton maminsan pa'y abigat, Papa. Nakabakasyon ngamin. Ay, ipalabak ko makenkuan na ti kurtina iti silid ko. Urayin nyo laangan ti panagsubli na, Papa. Busy akmet, jak masangot ti aglaba. Wanan Aywan gayam, nabirukan nyo ka di ti mapukpukaw nga alahas yo. Awan pa'y nga rod, anak ko. No kasta nga rod, masapol ang maipatarimaan ko ti CCTV tayo. No kasta, at damat mapukpukaw agamit mo. Adda Papa, iso anang panunutak iti pamuspusan, tapno maduktalan ti agtatakaw. Sabali ngamin tagparparik na kanyak. Agsasarunumot din ang mapukawan tayo iti gamit. Anyat aramidam. Kampay idi, adda seminar ko. Iso ajak pay laagawid inton rabi. Makiturugak pay laang ijay balay damanang sita. Agbati kayo dito'y balay. Jak ilak ti silid ko. Baybay ak anakalukat. Sige, anak ko. Agridam kayo, Papa. Ngam di kayo agpuyat, Saan abale, tamabalinan ti CCTV. Awan ni Madam Carmen ita. Inton bigat kano ti panagawid na. Ni Sir Mario, nakaturugan tarabi imatan. Gundawaya kunday to'y. Ado ti alahas iti silid ni Madam Kate. Inayadak ti mapan iti silid na. Tapno sa andak amadlaw. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. Adda ako niti silid ni Madam. Dito'y katipang iduldulinan na iti alahas na. Ay sus! Paldo! Ala kami nagituyang na. Nasaan ako nagsubli dito yung lugar. Instant back na nga kuno kaskasan ako. Ami, anyat aramidam iti silid ti anak ko. Sir Mario! Apay ngig gamam dagita alahas ti anak ko. Aqua! Ay, di ta kayo na! Makap mo ditan! Basta alag dagito yan! Hoy! Ang supli ka dito! Sigang agtatakaw! Ang supli ka dito! Agawag pa itagtaray! Sir, imuli ni Ami iti gate. Diyak nakamatan. Timpuak iti gate. Naglokon tayo siya, babae. Rodel, awagam ni madam mo. Ipakaamom kan kuha na tinapasawak. Wan, sir. Peke ti police clearance kan barangay clearance dayjay nga ami. Sabali at tao ti akinagan iti dayjay. Anya? Awan ngamin impakita na nga ID na. Sigud siguron nga aramid na ti kasjay. Agtatakaw magkayam dayjay a babae. Naan ano tatakyag mo? Na-dislocate sa mutan. Na-aksidente ak nga rod na nang nagsakit. Limpyo ka apimanaw dito'y palay. Ita,
Kasta tilang am asumangpot. Ipa-check up mo dayta. Saan na, nanang? Ay di ka man nagar-aramid. Ipa-check up mo dayta. Saan ko naklangaro dun? Aging bagtumo laang daytoy. Aywan, pumanawak mo ilan no madamdama. Adda papanak. Papanamanan kat kasta lang arudin ti kasasaad mo. Inakagbakasyon. Nadamang sapol kanyak. Jak amo kunayo latan, ah. Tituya kon nga agnaed apong. Tapno da kadwayo. Ni nanang mungay. Aday di balay, ah. Apay kayat mo dito ikat bambantay. Awan babalay. Awan pa'y kurinte. Basta dituya kon nga agnaed apong. Takadwaan kayo. Ang nanano tatakyag mau. Apay anak kasalapay itipan nyo di tabagam. Ay kwa, nablubas si tapong. Itimplaan dak man kidi iti kape. Jak makatimpla. Ada kape yo. Ada kinirog abagas. Kaya mau. Uwin latan na apong. Makatawanan tinapalabas. Ngam saan pa'y anatiliw da dyan nga ami. Wen nga rod, papa. Awan samot ten namnama ang maisubli pa'y dagijay tinakaw na. Nakunampay anak ko. Awan san tinamnama, papa. Iso adi yun panunutin day jay. Ay na, dito'y matgayam ti ayan mo, ame. Ni, anya tararamidan nyo dito'y nanang. Ay ka, tumay nakmat pasyaran, ha? Ame, indarumda ka dagiti amom. Nagtakaw ka man kaya mon. Inaramid mo man ti jak kayat. Apaya kasta ka, anak ko. Ha? Apaya nagtakaw ka ngay. Dakasti kasta. Namin anon abi nagbagaak day apo ko yun, nanang. Ngamawan dengdenggan na. Anay ko, agsakit man ang titakyag kun. Ha? Limtag samot. Huwag nga rod, igurigur ko pa yun. Bolbolong, tipat pa tumarko kang kwana. Diyan mga minamo tagilot. Aprusak lang atatakyag na. Naan ano nga minday taya? Nakadisgrasya am. Timpwa kak ijigate dagiti amok. Kastoy matun. Anya? Ay, di ka lagbutang iti kastangar aramidam. Kastamlatan iti agnan ayon. Aglemlemeng ka aging gatinggana. Kahit di mon ipaagas tatakyag mo. Kasanon ngay no, paibalod dak nanang. Makisarita ka anasaya at kadagiti amom. Bareng kaasyanda ka no maisublim dagiti tinakaw mo. Ayan dagiti tinakaw mo aya. Adda di tabag ko nanang. Ala, agrubwat kan, takuyugan ka. Inta makisarita ka dagiti amom, ami. Naimbag nga orasyo, madam. Ha? Ami? Naimbag nga orasyo, ma'am. Siyakti ina ni ami. Kat iso nga imay kami, taadda isubli ti anak ko kada kayo, madam. Ha? Ala, sumrag kayo. Apay tatakyag mo, ami. Jak amo no nablo, ano anya. Jak mo't may garawan. Nagsakit, madam. Naalak day to, idi timpwa kak iti gate yo, idi intaray ko titinakaw ko. Anya? Isubli kong dagi jay, madam. Adtoy, kompleto day ta. Sapay la ko matasanda ka pa ibalod. Kasyandak ko, mamam. Isa nagpakita kada kayo. Tadyak kaya taglamlam mang ititong palbiag ko. Ken pagbabawyak tinaramid ko, madam. Pagkawanandak ko, ma. Ami. No siyak amaysa, madam. Noad niya ti panggadang yo. No paibalod julat ta ti anak ko. Awan maaramidan mi ta nagbasol mo't. At nakarbangan nyo amang ipabalod kan ko, ana, madam. Sige, tagsarita kami pa'y iti amak. This drama is owned by JENA ALMOITE DRAMA. No kasta, diton idarom, anak ko.
Saanin, Papa? Saan abalita na isublimot dagiti napukaw kada tayo? Ngamno ngay ulitin ng tumanan ti kasya ngay naramid na. Problema na daytan. No di pa'y lagnakam, makaamun iti biyag na. Dinan urayan adakdakes pa'y ti mapasamak ken kwa na. Ngam nagkarimat ng agbalbaliwan. Ala, sikati makaam mo no ditan ipabalon. Pag nakman namat sigurong ti kasya na pasamak ken kwa na. Dinan maigaraw ti may nga ima na, gapo iti aramid na. Wan nga rod, Papa. Barang agbalbaliwan. Kumustan ta imam, mayatan. Wala nang, may garaw kumutan kan saanan na nasakit. Nalaing ngamin dyan ang isimpa. Pag nakmam daytan, anapasamak kan ka anak ko. No di ka pa'y laagnakam, amangan no dakdakas pa'y ti mapasamak kan ka. Wen, nanang. Talaga nagbabawya kon ti naramid ko iti kalabas. Mabuti nga kun nga agaramid iti may kaniwas. Tadyak kayat ti makarma, nanang. Ti kwarta wano sa nikwa ang nagtaod, iti dakes sa wagas, pakay babainan kan panagsagaba ti itdan na. Liklikan tagaramid iti may kaniwas, tapno awan to ti pagbabawyan. Alaga gayam, di tanti nagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag Ti Tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.